Año 60 después de Cristo, campamento de la segunda Cohors Vasconum Civium Romanorum en Novesio, hoy en día Neus, en el Bajo Rin. Tienda del centurión Bócula. Ecum. Caius Julius Beltesonis, legionarius miles, prima centurie secunda cortis. Satest. Es neoctum, miles? Meum est dome. Ni Beltesonis umesararen sembe. Sintu literas per notas escribere poenas capites pendere. Scio, miles, sed non sunt litere per notes scripte. Scio, et credo tibi, et ucis me diligere. Sed mi rationem retenum est superioribus. Significant ego Beltesonis umesaris filius. Et quid? Prima vocabula sum tantum. Germanorum bellum scripturus sum. Ah, lingua Vascorum primitie. Caium Julium Caesarem vehementer colo. Bellum eius Gallicum archetypum mi est. Ad miser fili mi. Caius Julius Caesari latine scripsit. Scio equidem. Febriculosum tesimi videor, frutus forte spunnae contentione. Non dome, iam duo mensis sum cum in re laboro. Aduc, quattro vocabula tantum escricisti? Longa et ardua res est. Lengua mia vocabula barbara etiam sum. Capienda mi sum singula eman sue fastienda. Quasi papiliones veneris. Papilionis veneris. Spero testimonium tuum
probaturum tribunalem. Et civis consilium admittere, lingua con futuro scrive. Scrive latine. Et curtu dome credis linguam tuam perduratum magis quam meam. Primitie, primitie. Si Beltesonis logró salvarse de la acusación de alta traición, lo más probable es que muriese en la siguiente batalla. El caso es que no se tienen noticias de su historia de las guerras germánicas, dejando así a Beñat Etxepare el honor de ser el primer escritor en lengua vasca. Siempre que un arqueólogo no encuentre el manuscrito enterrado en algún rincón del Bajo Rin.